Kasamla sanwaka surang kepada ikan nongcop nagaran Yakob penidur babrio belatip kum kesamsel mekamis northeast kalau ong bakla poi syakani kekam lengba kacing angnut jungka kemie kebla klat no bat mentah kani kacing angnut kala kalalong bat kejongkahi rengkat kejingkut jungmut ban penne kacing angnut ke kemie yakani kala penpa ho bakran ha kacing elang bela khot pelong dak seng kan thai lau meli pelun ha pratrik kula lengkot arjar fuar dak jingkershan ke National Pageant India Private Limited ban penkup buram yaka halor kan kacing job yakani ke program la pelong hayung snong Senang lau mali pelun hak kecing dan lang bar som sutengah Presiden National Pageant India Private Limited kumu kongsan baru babi khongwer rang ba senong kum sembut kongsan nalor kita igi arngot lai sak hilang ikani kasngi dah kong Eldora Betsy Lingdo National Director Pageant India Private Limited kasamla sanwaka lem ki bahiyeng kit khot kaseng lang kumi lau mali pelun bakentu bi kong Monal Sa Marbanyang kabadai secretary lembat kiwe pan Kawan orang tadi, long siapa kerja ni kejonga, hakini ke pageant. Kalau sedang itu ada jahat peran, bat kata kalau Miss Cherry Blossom 2018, ketika jiko aja email kejonga actually, ikut bahan le, yang terdapat interest at first, tambah ikut upload bahan le, tiga sulit tambah community more, tambah kalau no keke langsung komen bah aku tu ke pageant ngalak benjok ngayo first runner up title di kejadian no iklan no hadirin Shibnai after the pageant di ngasusi tambah kini ketika ke dream ke journey which has now became my dream di nang tu ngaya cakmat ngaku aban pinne ta ke jing ko aku journey tengah participate sa ke Miss Meghalaya and hang tu ngayo benraya ke first runner up position but nang tu ngayo ban represent the state Meghalaya at Miss Teen India International although akamla ban job tamba poi ha top 5 finalists ngai mo hay play but katu ke kapilong shishu yang ban sutu hay ngalat hay ngadal jinduna hay ngala ngahapin ban improve myself mo kyo di nang tu ngala but akhirnya ka sansel Megamis Northeast ngala kwa ha ban Syembenta tambah naong bala dangan let ngaku abangan le sisa duduk ke dono duduk ke mensim ngaku abangan syukit tambah pendek kom ngaku abala dangan let nganyo sebenarnya tak kejunjok ti ngala prepare ko ba Arsenal nakini ti perbangan let pat this year let with all like ngala I look ke ball mensim nga practice nga ke brok mo banom ti ngaku aban I nuksai ki brio ki samla mo ba tumbo ki jo mo patience is key and you should come out of your comfort zone and you should never stop believing in your dreams because even if you laban yo hagasin ka benu ko kandang kasni mo fit sa yo pa ka fikwa badru ako ang ba ki bahe mo kung kirang ba ki elderly figures ba kin support with ki youth mo even though feel support iki na do bakin patlong i18 kenapa mengikum ki UTM la dan iwiru iba support yang kanu ke jing kemen kanu ke jing ke confident milong dia takdang aku ban ong ba support and tang kita hi but long ba you should never stop believing in your dreams and bo ni kong do you play because when you keep God first you'll never be last. Kum Presiden pat kum National Jong kene ke NRI Pageant India Private Limited. Daga jing sngong keluar ke bensi. Ni ong bagin support yang kene program. Namar kalong kaba Shongdoh. Namar kalong kaba Khiato. Habang ile barabang support kum yakini ki program. Hagi ni kisi lesi kibabun ki kena jongi kim trek setiap ming syakma namara umdan bekerja lagi umdan bayar lagi umdan baai mensi lagi kibabun ki kena kasih kibadai ban poi syakma retang namar umdan bersupport kim trek ban ming syakma Akan mau hau arjar kamril. Abi Mrs. Jonga, ilai ban Syembenta nak Mrs. India competition. Iyo yang ngan lek kumno.
ngau ngala da fidan ke jing temu ka babha lek sakmat kumai ong mene bai sngong tenak pelat iki bahing do samwaka namar baki kersan ye samwaka ya ken mau ha to por habai business jonga ile ban shimta mundan menur support baru ki pendu mesin tang manga marwe mei ong la kersan mapi mlele la da kiwe ki kersan ro ngan le bai habai le sagane ka sagatu competition hang hi po chennai io runners up kum kibril kibadon kajing soho kum no ban kersan ki samla hakil yang baro ni don kam ban ai ka ben sim kumo ongi wan i samlo kam ne ba ki kena samla jongi benta ki don kam ya kajing kersan